همی گوداروانم نها افدمکش خواهم لبنده ایریش که صابون و هر ایریش بردوام دکر اج 10,020 حتی ها بهتری 247 جرا ایریشن تا کریاتر به درونا لدیجی هرم ما چیبون بهتری 38 جرا هلبت ایریشن به بلافر شر چیبو هری داویج اون دزانن تا بهتری سالی چونی ما همجداری ده 20 مجداری ایریشکی برفره گونیزی هفته جاری داگرکری اتر که ایریش نواندن الکتریکی کربون جه پترولی کربون امروزین دپوین گنیم بون بنداون در دورا باجارا بون هلبت جوی ایریشا برفره حتی نهاجی هر ایریشن برافرین کشفین داگرکری اتر که نسکنیم حتی دا اصلا بجاهیده چند جرا خواست تبتی جد خطا التمر و من بيج حتى خطا الشهباي چند جرا جي خواست درباسي هرمي بلي راستي هلبت برسفداين حزب سوريا ديمقراطيكات نهاية ايرو هلبت ام چرچ خاصي لبندي بون لید اصلا ایریشن نهاية ترورانه مرود کار بناو بکر و اوه که راحت تبتی جي لديجي سازين الكتريكي همان وقت جيم بترولي و هناك سازين جهن گو کارگهن سیویل لی کار دکن هلبت هر چقاسی بریان ها داگرکری ترک دما ایریشی وان دبرات کر لخوام کرند هات آن جواب جهن لشکری دیار دکر لی ایرو به سر زمان هلبت سر چتین و سر ترورا و ین هندوری ترکیه ده ایدی اشکریه با اوی که اشکره ده بجه ما جهه الکتریکی کری هدف و دامان وقت ده جهن پترولی و بنسازین دیتر هل بعد ده اصلا آگاهی ده اگر ام دست بکن جویس به حتی نا بهتری 47 جارا ایریش پیکاتیه تبتی جی 4 سازین الکتریکی هاتنه هدف گرتن یا حسکه هلبت هات رو خواندن اف 47 ببوره اف 47 جار حمی بالافر شر یا بگشتی نها بگشتی بلافرین کشفینه آگاهی که نها دست مده نک دیمنجی دست مده نتخوازن تام لکولین بکن دیمن دست مده شد دیار دکه گو بلافر شر جهاتی بکارانه او دیمن ها نکم لکولین دکن کاچ خاصی بلافر شراتن بکار آنیم تبتیج لحسکه نها استاسیون کربی یا حسکه یا قامشلو یا عمودیه ل تربسپیه اونا به هاتن رو خواندن هاتن خرا کرن البته بهتری 2 میلیون انسان لسر الکتریکا تی جا کرن گلک خسته این خوشخانه ناب تایبتی جی قامشلو هاتن استکراندن جبر پرسکریکن الکتریکی گونه داگر کریا ترک پیکانید همان وقتی ده البته پنج جین پترولی تایبتی جی خطا تربسپی و چل آغا اونا هاتن خرا کرن جالی داگر کریا ترک هاتن هدف گرتن و البته جین دیتر هنه تایبتی جی در دورا بنداوه که بنداوا امبرجن یا چل آقا او جهات بو هدف گرتن اساس وقفه کی لدیجی ما لدیجی گلی ما گو دبا گو بنداوا جه هدف بگیرن ده انجام ده شرکت لسر اصلا کی برفره تبتیجی جه خطا دیر که حتی خطا کوبانه و هلبته في ایوارجی ایریشی خوی ترورانه لدیجی گلی ما سیویل این للشهبه کوش برین عفرینه هلبته في ایوارجنا بردوام دکه بلافرین کشف حال حاضر لسرانسری هریم دیگره بریان زینیف ساعته سه جارا دیسا ایریش بکانی تبتی جل قامشلو و دین جه دیتر این لتربسپیه تبتی جه که پترول جارا گدن کر هدف ابجی هلوت تشتین گونه ها زلال دبید یاره و اب ایریش بردوام بکه آگاهی دست مدانه تبتی جی ام دزانن داگر کریاتر چه جیان دکه چه خریز جیان دکه ده اصلا قلیزه گو جیان دکه ده اصلا لوازی و این هم درده پسکری که خوی هم درده جیان دکه هل باید و اصلا ایری شاجی دو چارچوبه ده بل انها هن کس يعني عالیه ترک بخوجی و هن در دورین دنجی و ایریش وک يعني وك انجاما ایریش که انجاما چالاکیه که جود مهیل انقره شروع بدکن دبجن یکی جود مهیل چالاکی پک نه حتا اوه ترکیه جی ایریش گوها پک نانیه هون جی دوی فکره ده یعنی نجبر که پار جی ایریش نوها پکاتن و سیستماتیک ایریش سر روژاوا بردوام دکن یعنی ترکیه ویه شخورا وکی بحانه که دبینه یا جی دخوازه به ایریشه همی کرده همو دزگه و رخصنین کرده بترسینه
يعني نها هل دو داخوانية فرمانداری گشتی قصدی جابو یا نوان دارگادنا قصدی جابو نها او دبیجه او شروان گو چالاکی ال انقره پیکانی جهری می مدر باس یعنی وسط بیشن البته دو جی مرد کردی این پیوستی که از بار نکن پیوستی تو کسی هب گو خب بگین انقره عالی مدر باس انقره الکویه و با کروجلات سوری الکویه ده زلاله حتی مثلا أنا كخافني تركان وقت بكانو كانه مثلا إيرو چاپمنیانه که تبتی زمانی عربی مشهورن به رنگی işte نزانم به عزمان ده هاتن درباط انقره بونه براسي جاب ذهنيات داگرکری ترک میجار نمیجار چالکی که يقول انقره پیک هاتی آنجی دو شروان خوگه هند الانقره اری راسته قریزا داگرکری ترک کور کری به چالکی herkes çöpini dünya jive mesele çöpini li elbette alaqaya qasediyan jehrim ba kurujat Suriye penine nan haune beriyawi nihayê me em birengekî cuda lê dimirin ji ber beriyavê jî agahiyê me hebû û helbet êriş nehatine sekinandin êrişa salê çûnî ya bîstê mijdarê heman êriş bû û heta wê çexê belafirê şer nêzî bîst cara belafirê şer jî bikaranî bûn girêkekî nijadperestiyê û girêkekî terorê di derê dagirkeriya Tirkiyeyê ew girêk tim û tim aktiv e lê her tim benda firsetê ye niha dibe got firseta xwe dîtibe hinek derfet jê re hatibe çêkirin tevtî ji hinek hêzên navdewletî li ser esasê helbet ev êriş pêk hatiye ji bo re mijara çalakiya gol Enqerê pêk hatiye wek buhane û buhaneyên dagirkeriya Tirk helbet تم و تم لدار يعني تم و تم لبهانه یادگاری بو مجاری خوی قرکرنه پیکتی یعنی آتشتی گونال دیجی هرمی باکور جلات سوری پیکتی نتشتی که حسانه ترور که قرکرنه که و اشکره جید بیجی یعنی مثلا دبی از نوند الکتریکی از هدف بگیرن هر چقاسی چند سال ام بیجن داگر کری آتی ترور علی دیجی قلب کارتینه مجار نمجار قصدی ليه البات تم وتم بهانه داگرکری ترکیه بو حتی هنه کیزا و دپاراس هنه چاپمنی دپاراس لنا به زمان خود بیجه به خود بیجه از ترور پیکتی یعنی تو سر اصلا جهان جبناره تو سر اصلا مثلا تشتی روسیا پیکتی نجار جنال لأوکرانیا پیکتی یعنی اوکراین دیجی روسیا کارتین تو چاپمنی نره بناف دکن و سوجکی شر تیب ناف کرن همان تش نا داگرکری تو که ایجب آوایی که اشکره یعنی به زمان خود دکه ناف ده خودی من ایریش لسروان سازیا بلال دکه جبولو داگرکریya Türk nelbend yani tu bahane jêr ne lazim e ku êrişê herêmên Bakur Rojhilatê Sûrî bike ji ber esas zihniyeta dagirkeriya Türk li ser qirkirinê hatiye çêkirin û dibe ku hinek hevpeyman jî hebin yani em jî niha hinek vê mijarê lêkolîn dike dibe ku hinek hevpeyman hatibin imzekirin di vê çarçoveyê de ji ber beriya هفپیمانی چوا یعنی هفپیمان ناودنتوی یا هرمی چوا yani ha hinek êzên ku bi Tirkara tevger dikin derbarê de dosya Rûsya'da helbet ew hene yani قیبتی جه روسیای رژیم سوری پرکت و نوا دیالوگ هنک هزین دیتر دبه گود انجام هنک وان هفاتنا هاتو پیکانین خواستن دریا ایشا لسر دیر زور و تبلیغی لدیر زوره همان کنسپت بو خواستن بوه پیک بینن و براسی جی هیوی بون یعنی هیوی وان جه بو وساش خو باور بون گو دیر زوره دبه گو نکشتا به دست وان بخه لدیتن دما دیر زوره بنکت دیر زوره بجاره دیتریات نکاری بو بگیج ارمانجی خودی نها بجار ایریشی نها پیک هاتنه همان کنسپت هنک دولت آر الهف کربه و بتایبتی جه انبالا خواه بدینه نها الادر به شرکی گران هی ادلی به جه همان تشت نها شرکی تر گران هی نوار جیما سوری و چته انترکاده هیه Türk ilve dere ji bêdenge dibe got ji hêzên navdewletî ji gotibe ez ilvê derê bêdeng bim û li derê bêdeng bin ez ji Idlibê bêdeng û çitin bikin nihal Idlibê jî zarok tên kuştin em bêjin jin tên kuştin kes dengê xwe nake taybetî dagirkeriya Tirk derdora wê de êriş bike lê ew dengê xwe nake milê me jî dibe got hevpeymanek saate bikirin û li vir jî hêzên navdewletî dengê xwe jêrî nekin yani tamam bahsa hezin navdevleti dikin seriyeki Amerika seriyeki Rusya yani jbo İdlib'in mevcut karar ve demi denge telefon ete ve demi Rusya ra hevkirbil aliye dinci eğer ki yani Amerika destur ne getirdi yani peymanek ne beji dise destur ne getirdi hatta ni hasa ki
8 کیلومتر دوری سینوره herhalde nikare balafirê xwe bişîne heta vê derê. Erê ew sedî sadê yani em ji tevlî vê nêrînê dibin. Bê erêkirinekî nemkun yani ew jî rast e. Her çi qasî îro belafirêkî keşfê dagirkeriya Tirk hate bixistin ji deriya hêzên koalîsyonê re. Lê helbet ew têrê nake ji ber niha tiştê gotên hedef girtin cihên sivîlên, kargehên sivîlên binêsaziya herêmê ye û ermancekî serekê heye helbet li ber çavê her kesî ye. Mijar koçberkirina gelên di encam de niha hinek pirsê me jî hebûn ji van hêza taybetî jî ji hêzên koalîsyon navdewletî. Eğer çi qasî di danê êvarê de hinek di asla leşkerî de hinek daxwanî derketin ew jî daxwaniyên têrê nakin yani. Dibe got di saetên pêşiya me de hinekî helwest werin guhardin ew jî encama berxwe gelê yani gelê me bala xwe bide ye gelê niha di 2023 û 2022 ne wekî di 2019 got êriş pêk bê û gelê me malê xwe berdê yan ciyê xwe berdê newsayê. Hemû gelê me li ciyê xwe ye û berûva cî wê jî bêtir jî bi ısrarê got dakeve meydana û vê şermezar bike îro jî gelek me şîbûn. Ev û helwesta Qesedê dibe got di saetên pêş de nêrînê hinek hêza jî biguhere. Em di wê bawerî di wê texmînê de ne ji ber hinek diyalogê me jî çêbû van hêza re ew jî dibînin vê meseleyê got bandor li gelek tişta wê bike yani bandor li istiqrara herêmê tê kirin bandor li nexşeya siyasî ya herêmê bi tevahî wê bêkirin yani bixasî got niha zelal dibe mijar ne mijarekî lokal e wisa tenê li dijî Qesedê ya di ji herêmê Bakur Rojhilatê Sûrî newsa ye. Di Sûrî de hemû êrişekî bi vî rengî guhertinekî pir cidî ve çê bike û di Sûrî de dibe got hinek tevlihevî bêtir mezin bibe em vegerin dîsa noqta sıfır ya got çawa krîza Sûrî dest pê kir ji bo ev ya ji bo her kesî xeter e her çi qasî hinek hesabatê gotê kirin işte belkî li fêda hinek aliya be lê nemimkun e yani bi vê halê hazir niha got em dişopîn nemimkun e veke ev xizmeta tu kesî ji bo dosyaya Bakur Rojhilatê Sûriyê her çi qasî wisa Tirk dixwazin destnîşan bikin dosyayekî lokal e newsayê dosyayekî got ser asta herêmê yani Sûrî giştî heta derdorê bandor dike pirsgirêk herkes zane pirsgirêk di zihniyeta dagirkeriya Tirk de ye got ev 100 sal e dixwaze be şêwazên leşkerî bi şêwazên istixbaratî dixwaze pirsgirêkan çareser bike helbet hatiye wê demê got ew şêwazê leşkerî zihniyeta leşkerî zihniyeta terorê zihniyeta em bêjin ya istixbaratî êdî dem hatî golê bizivirin hat tiştê gotê kirin jî ew e heger çalakiya Enqerê jî pêk hatibe heger got niha hêzê me jî bersiv didin û wê bersiv jî bidin wê lê jî bidin û em bi ısrarên jî van êrişa hemiya bişkînin heger ev hemî pêk hatibe ew ji encama zihniyeta terorane ya dagirkeriya Tirkê got hemû pirsgirêkên heyî di hundirê Tirkiye û ê dervê Tirkiye dixwaze bi şêwazê leşkerî û istixbaratî çareser bike ev ya di dunyayê de çi qas hêza leşkerî ya wan hebe û tecrübeyê gelek welatan di vê mijarê de heye rojekî rojalê wan bizivire ez bawer dikim niha ew roj jî hatiye krîzên ku Tirkiye got niha jiyan ke krîzên kûr pirsgirêkê wan ê navxeyê got pasê em dişopînin di encama wê zihniyetê de ye ji bo ê me tiştê ji me re girîng niha em karibin gelê xwe biparêzin em bi ısrarên biryara me ji di wê derê heye qerara me tê de heye em xwedî biryarin xwedî qerarin û heta ji me bêjî helbet em neyên lîstoka neyên şerê psikolojîk niha tiştê em girîngî barê bikişînin bi rastî jî ev e şerê psikolojîk ya dagirkeriya Tirk dixwaze bimeşîn encama iflasekî hundirîn de got jiyan dike em gelê xwe jî tim û tim di vê asê de şiyar dikin û nêrînê xwe ji war dibêje gerek em neyên şerê psikolojîk mijar şerekî me hebûnê ye gerek em wî şerî di hemû ware de leşkerî û siyasî û heta diplomasî û civakî jî em bimeşîn. Belê başa pirsek dawî ez zanim zêde wextê we tune ye hûn li bendêne ku ev êrişên hewayî ku îro bi taybet zêde bûn dest pê kirin di rojê pêş de vegerin êrişeke bejahî jî ev û li hemberî vana bi taybet li dervê welat dîsa yani kesek li me gudarî dikin an jî dengê me wê her rêwan dikarin çi bikin li hemberî vanê biş. Hina hewildanekî wanê bejahî çêbû bû her çi qasî lokal bû di xeta Kultemir de êrişê ezmanî pir zêde bû hinek bejahî jî hinek amadekariyê wan hebû lê di wir de nerehet wisa êrişekî pêk bîne
لی داگرکریا ترکیه یعنی ها لگور وقت بجیم میزان هزی دناره لگور برتکن درکوین یعنی هم برتکن ما بخواه و کردا بخواه لسر استا جهان نتنه روجاوا آنجی کردستانه براستی جی باندوره یعنی نها داگرکریا ترکوسا گرک پیخن کوشه که گونه کار بتیده حرکت بکن نتنه عسکری بتنه خواه تیری ناکش برنها همو وارد ایریج دکه براستی جی اگر ev naha ev terora gopêkanî êdî ev belgeyekê di destê Kurda de ye êdî mijarekî ne mijara leşkerî ye ev belgeyên gonha derkevin dîmenê got derdikevin sûcekî şerê li ser asla dunyayê tevtî jî li Ewropayê li Amerîkayê gelê me heger rola xwe bilîze çalakvanê me siyasî û medya heger rola xwe bilîze ez bawer dikim şerê Kobanê çawa bû bû firsetekî tevtî ji bo Kurda got ew berxwedanî rê li ber gelek ji taveke em texmîn dikin birasî jî rê li ber gelek ji tavekê yani ev fobiya tirseya dagirkeriya Tirk ji pêşketinên siyasî li Rojava an jî li Bakur an jî Başûr an jî li Rojhilat ev fobiya wê derî wê de biteqe ji bo lo banga me ew e ji bo gelê me li Ewropayê çalakvanê me siyasî yên medyayê birasî jî rola xwe bilîzin em di vê derê me ser bikevin dagirkeriya Tirk niha li wê temaşe dikir lê bertekan temaşe dike eger bertekî xurt neyê kirin dibe got êrişên bejahî jî pêk were û helbet ew bi zimanê xwe yên zelal dibêjin yek ji araca wan an jî alavê wan yên êrişê em bêjin êrişa bejahî ye li ser esasê wê me tedbîrê me leşkerî hene mijarekî me hebûn û nemanê ye em bi wê israrên xwe û gelê xwe biparêzin lê helbet pêwîst e çawa Kobanê bi tena xwe nema di 2014 de تبتي جي دوه ببيروا ده 2014 ده داعش وقت دوه يعني شهر اكتوبر دقوت ازل كوباني اللي ميج بكم دوه همان تشت حقي في دان دقوت بيست اوانا بيبران بري هاف كوباني تشوا بتنا خناوات كرن نها تشتن انها جي براسيج مسألة كي بير جديد اورده ده بيست روجاوا دي دمه دي بتنا خنايشت بله باشه نظام وقتی به هبه اگر 3-4 دقیقه دنجی بلکه یک پرسک دن ولی کمک دارید کن بکارن پرس بکن اگر وقت هبه هم ام برسكت كارن بكم ما مسته فهم الفرا اگر هبه برا ما مسته بپرسه ما مسته تشتك تو بکار وی پرس بکه هی یا نو اول باش بخیراتی حوالی فرحت براستی گلک آگاهین